Hrvatskoj, kada pogledamo na današnju Jugoslaviju, ona više nije ono što je bila, to je sasma drugčiji oblik, sasma drugčije lice. Mnogo bi se moglo to govoriti, dajte vi govorite o tome. A mi ćemo vas slušati i vi nas onda prisilite da mi to izvršimo. Sljedeće godine proslavljamo 80 godina borbe protiv fašizma, tako da i to što je nekad bio muzej revolucije je posetiocima također vrlo interesantno. I oni traže one svakodnevne fenomene kroz koje mi vezujemo sećanje na Jugoslaviju, znači ono što je emancipacija, što su radne akcije, što je ta multietičnost, jer Jugoslavija je i dalje sinonim za jednu ideju jedinstva u različitosti. Ove godine imamo rekordan broj posetilaca, znači mi smo trenutno na nekih 197.000, očekujemo u narednih par dana da ćemo preći 200.000, što će biti zaista rekord u odnosu na prošlu godinu i na neke prethodne godine.